March ni somni le pakhat ania Mizoram Legislative Assembly Deputy Speaker Pu H Biakzawan Lahas Hostel Building thar ahong sarkar thu chuaina tarlan danin voin khan Mizoram Legislative Assembly Deputy Speaker Pu H Biakzawa chuan North Eastern Council sumhanga sak longtlai AOC venga Lairam Higher Academy of Science Lahas Hostel Building thar chu ahonga Pu H Biakzawa chuan hostel building thar banga lungphek phum zar hliana puan zar pot hongin hostel kongkhar puya ribun zam a che cha hnuwa kongka pui ahonga hostel building thar chung lam chu afang kuang hala hemin hu hian Lahas hola hostel building thar lom na inkhom bo sei zui ani he huna hian Pu H Biakzawa chuan Lahas hostel building thar thatak sak ani theinana sarkar thu nei tu te le ain kol tu te thorim na lom thu soin tuna hon thei ani ta chu lomum ati thu asoya sarkar in ram le mi pui te ma son nan sum a ui lova aset thatak tak din ani theinan state sarkar sum om sa aman ba ka sarkar lai pui atang le kong sang sang dapin ramta na sum hai chuak turin thei to pa chu thin ti soin longtlai district a po ma son na na tho to tho mek le ma chop enge mozat om thu asoya Lahas chu ko ranina enkol ni ma se thiam na le fin na pe chuaka chu mi hmanga ram le mi pui te ti ma son chu school din chan ani angin ramtana malak na poimo le chenfa kum tak ani ria in sarkar poin anmamo phuruk tura kut thlak ani thu asoya hostel chu chhunlama school zirlai ten zirtirna andon ba ka zan lama zirtirna le kai hruaina andon theina mun ani angin Lahas hostel building thar hon tak po chu ramtana michen fa kom le mi hlotling tak tak cher chuana mun ani nge rin thu soin chu mi ti hlotling tur chuan school and call tu te le zirlai te po thei top chu turin acha ani Lahas hostel building thar hon na le lom na in khom hi Longtlai District Rural Development Officer Project Director P. Marilyn Rual Zakhum Thangi chuan a kai hruaya Lairam Isua Krista Baptist Kohrana Associate General Secretary Lahas Managing Board Chairman Nibok Reverend Dr. L.H. Lalpek Luat chuan hun ser amanga Longtlai DC Pu David Lalthan Tluang chuan Lahas Hostel Building sakna tur le Longtlai District chunga masona na thona tur NEC atanga fan a local dan le District Administration kaltlanga malak ani dan te soifia in Lahas Hostel Building thar sak chu in pakhat sak ringot ani mai lova Hostel Building thar atanga zirlai te lotlin na le ram hason na tur ra bi thar tukna ani thu soi Lahas Building thar hi Longtlai AOC venga Lahas Complex a sakni in 30% NEC budget allocation for backward community of Lai community 2021 to 22 nuaya sumhu chengwai somnga pani sangli za somruk manga sak ani a ana hi Longtlai DRDO ten vilin asatu contractor chu pulal za omachin za Longtlai ni in April ni somni pariat sang ni somni pani atang khan saktan ni in December ni thum sang ni somni pani khan sakzo ania a building hi a chhong ni in leizola metar za somruk point bial pariat ao Lahasi LKBK Koran School ni in kum sang ni le som pasari khan din ania Mizoram Board of School Education zomin Government of Mizoram School Education Department atrangin nisari thani sang ni le som pariat khan science stream zirna le ni som thakat sang ni somni pani khan art stream zirna hon theina phalna permission mu ania class 11 le class 12 zirna omin tundin huna class 11 science a zirlai som panga class 11 arts a zirlai som panga class 12 science a zirlai som pasari le class 12 arts a zirlai pasari an vain zirlai somnga le pali an ommekani